Здравствуйте, Лиза. Кто у нас сегодня? Здравствуйте. Здравствуйте, это вы? Не узнала? Спасибо, что передали. Ага, спасибо, что передала. Урока, милая. Хорошо, спасибо большое, что зашли, передали за ваше внимание и время. Nasılsınız? Neler yaptınız bugün? Kaç kişiyiz? Şu an bir bakalım. Bir saniye ya, bir şey oldu bende. Ama sayfaya dönmem lazım. Arkadaşlar beni duyuyor musunuz? Zeynep, Madina beni duyuyor musunuz? Evet. Tamam. Duyuluyorsa çok iyi. Bugün birazcık paylaştıklarımızla hazırladıklarımızla çalışalım. Sonra birazcık kendimizden, konuşmalarımızdan ve sizin belki farklı bir şeyleriniz vardır, istediğiniz var mıdır? Bugün biraz şunlardan okuyalım. Dönmedi değil mi? Bir saniye. Şimdi dönmesi lazım. Tamam. Şuradan başlayabiliriz okumaya. Zeynep, senden başlayabiliriz. Birazcık atasözlerini okuyalım, birazcık tercüme edelim, anlamlarını söyleyelim, sonra farklı şeylere geçeriz. Başlayabilirsin. Evet. Atasözleri ve deyimler. Aceleyle menzil alınmaz. Acele işe şeytan karışır. Aç ayı oynamaz. Anlıyorsunuz değil mi bu ne anlama geldiğini? Aceleyle menzil alınmaz. Anladınız mı ne anlama geldiğini? Anlamını anlamanız önemli. Menzil nedir? Ben size o gün de söylemiştim menzilin ne olduğunu. Efendim? Bir daha tekrar edebilir misiniz? Menzil. Unuttunuz mu? Sorun değil. Tekrar edebiliriz tekrar. Menzil dediğimiz şey biz ateş edeceğimiz yere mesela diyelim ki bir poligona gittik. Poligon nedir? Onu biliyor musunuz? Poligon. Полигон. Одно и то же означает. Где мы учимся стрелять, например, это в основном игровой полигон есть, знаете, да? И профессиональный полигонlar var. Bunlar askerler ve polisler giderler. Полицейские там учатся в основном, милиционеры, офицеры, всякое другое. Мензиль это вот, где они стреляют, вот метка қойып тұрып стреляйт еткен жер бар ғой, ошоға мензиль дешет. İşte menzilini göster, покажи свою дорогу, еще ушундай мааниде да болот да. Aceleyle menzil alınmaz. Можно сказать, торопясь, нельзя на дорогу выходить деп айтса да болот.
в таком эмеде да болот, в пояснении, и можно понять, что аджеле или мензил алынмас, это нельзя соғышқа кірбеш керек деген сөзді болады да. Как так можно понять, но основной смысл этого слова то, что не деп қойшы еле, шашылыш еш жасалбайды деген сөз болады да. Дальше можете читать. Но все-таки поняли, да, то, что я хотела объяснить. Я Спасибо. поняла. Дальше можете читать. Вам видно, да? Шашылып ишке барба. Шайтан азғырат деген мағынаны білдіреді ол сөз. Ова. Ач аю ойнобойт. Ачын халыны ток сайрынын. Сайрынын, хаста. Хаста больной. Ачын халыны ток сайрынын. Acın halini tok, сайрынын halini sağ bilmez. Это значит то, что ач, кто такой, который голодный, да? Ток, кто? Сытый. Сытый не поймет голодного, а са это здоровый. Здоровый не поймет больного, деген сөз болып қалды. Дальше можем читать. Мадина, тоже открыть, читать, пожалуйста. Ач. Aç kapı kapandıysa altın kapı açılır. Ağaç ne kadar uzarsa göğe değmez. Ağacı kurt insanı dert yer. Ağacısız baş mezarda gerek. Ağrısız. Ağrısız baş mezarda gerek. Baştan baştan düşünгөнүңүз, вам не нужно обязательно переводить, вам нужно просто рассказать так, чтобы я поняла, что вы понимаете, что уже понимаете этот язык дегендей, да? В основном, не знаю, кто как считает, да, обязательно нужно знать перевод, нужно уметь переводить, но если ты понимаешь то, что тебе говорят, не кажется, что нужно перевод, да, нужно знать перевод. Просто нужно понимать, что от тебя хотят, что тебе говорят, что ты понимаешь. Ошончун, можете мне объяснить, что вы понимаете? Ağaç, как переводится ağaç? Ağaç, дерево. Bir eşik жабылганда экинчи эшик ачылат. Ушундайбы? Ağaç, kapı, kapanınca мындай. Дарактан пословица биринчи эшик жабылса экинчи эшик ачылат дегенде. Ама бирок бияктан эмне деп атат? Дарактан эшик жабылса, алтындан эшик ачылат. Дарак не кадар узун болсо, göğe değmez. Göğe как переводится? Göğe değmez. Gök, это осман, гök дейбиз го бизделе. Просто когда у них да, эметебиз го, не деп койчу эле, вот, когда подлежащийларга көрө монтип слагать этебиз го, ошондо göğe болуп калат да. Gök.
Көк асман, как? Мгм. Мгм. Көк асман. Дарақ ұзарса, көк асманға жетеді деген сияқты, да, значит? Жоқ. Гök, у них сразу асман. Бізде дағы ошондой деп, ну, как, қырғыздарда да ошондой болады ғой. Иногда гök деп айтабыз, иногда асман деп айтабыз, иногда алам деп айтабыз ғой. Түрк тілінде Асман, дағы көк, ошондой. Ачы Gökкө кара офкун ачылыр тигиндей мындай деген сөздөр бар го, ошон үчүн. Ач канчалык өссө дагы асманга тыя албайт дейт да. Асманға жете албайт. Ачы курт. Ажы. Ачы курт. Это голодный курт? Как? Нет, курт. Биякта курт деген сөз эки смыслда болот. Одно волк, другое бизде бар го метакурт тигине мындай деп айткан, вот это таракан, это всякое это. Инсаны дерт ер. Адамды как жана аябай ойлонгондо курт жегендей болдум деп ошол сыяктуудайды да. Даракты курт жейт дейт, адамды түнжөбүз жейт дейт да. Дәрт, то, что страдание. Ağrısız. Baş ağrısız mezarda gerek. Mezarda gerek. Mezar это күмбөз да. Күмбөз. Арыбаган баш мезарда күмбөздө эле. Оорубаган баш күмбөздө керекпи? Если ты не думаешь ни о чем, там башкаларды, например, бывает, дети у тебя думаешь, сегодня пойдет в школу, не пойдет, а завтра это сделаю, смогу или не смогу, деп, ошолар түшүнбөгөн киши болсоң, тогда сразу эмегеле керек дейт. Mezarda gerek. Күмбөздө эле керек дейт. Akacak kan damarda durmaz. Akçeli adamdan dağlar kokar. Akıl akıldan üstündür. Akıl verir, gönül padişah. Akkan kan Akacak kan damarda durmaz. Akkan kan тамырда турбайт. Ага турса, ага турган кан болсо дейт, ошо тамырыбызда турбайт дейт. Эмнеге? Это означает то, что если что-нибудь случится, эмне кылып дагы турдурайын десең дагы турбайт дейт да, но если будет драка, ты не остановишь эту драку, все равно это произойдет деген значение. Все равно bizim веналарыбыздагы кандар жеринде эле тура бербейт да. Айланып турат да. Если мы колубузду кесип алсак, обязательно кан агып кетет, ошондой сөз да. Все равно, если что-то случится, ты не в силах остановить это дегендей мааниде. Дағлар кокармыш. Акцели это у кого денег много. От богат. Тоого чачылат дегенби кокар. Тоолордо чачылат кокар. Тоодой болуп турайт экен да. Эмеси. Нет. Запахы. Тоодой болот экен да запахы. Это означает, что от него будет красиво. Да, это правда.
может, у него парфюм дорогой деп қой. Но это значит то, что мындай мааниде эмес да, акчасы бар киши тет жактан келип атканда эле не просто өзүнүн кийиминден эле эмес, от его даже запаха можно, оказывается, узнать. Я еще не знаю, как почуять это. Нужно научиться. Давайте дальше. Акыл акылдан Üstündür. Акыл акылдан үстүндүр. Үстүнөн кетет, как үстүндүр. Üstündür. Akıl, например, bir akılду десең, андан да акылдуусу чыгат да. Ошону айтып атат да. Бир эле акыл менен бүт баарын жасабай, башка акылдуу кишинин акылын ал деп. Например, вы знаете другой язык, я у вас могу научиться, вы у меня. Либо мен муну мондай кылып жасап койсом деп айтып атканда, вы это уже умеете, да? Ошон үчүн ар дайым өзүңдү акылдуу деп эйле, башкалардан да сура, сенден да акылдуусу чыгат дегендей да. Akıl vezirdir, gönül padişah. Vezirdir. Vezir. Vezir деген бар го? Vezirler мурун эмне кылышты экен? Например, падишах жаман bunu жасап коелу, ушундай болуп кетсе, мондай болуп кетсин, ушундук болуп кетсин деп айтса, эмне дечкен? Муну бербейбиз. Потому что жасай албайбыз. Ветер это как вазир, да? Ага. Везир, вазир. Потому что это неправильно, да? Ошон үчүн, например, если даже гönül падишах, все хочешь сделать, но не можешь. Ум думает, знает то, что нужно делать и как нужно делать. Да, ошону айтып атат. Падишах болсо бүт баарын жасай берем, бүт баарын кыла берем деп берет да, но он не знает, как это делать. Потому что всегда левая рука делает, да? Дальше. Акла келен баша келир. Ал бези сакма тузу. Alışmış kudurmuştan beterdir. Beterdir. Alım olmaz kolay. Adam olmaz zordur. Alim olmak kolay. Alim olmak kolay, adam olmak zordur. Akla gelen başa gelir. Например, акылыңа келген башыңа келет дегендей. Ооба. Биз дагы ушуну ушу жыгылып шамал болсо ушул түшөт деп анан ойлоп туруп кайра жасабай коюп кирип кетебиз го. Анан потом выходим и смотрим точно. Либо мыякта суу басып кетет, ушинтип койсок эле болот эле, ладно, потом сделаем деп коебуз. Потом смотрим, суу басып кеттир да. Ошондой. Бизде деле пословица бар да, башың иштебесе буту колуңа күч дегендей да. Ооба. Вообще-то пословицалардын көбү кыргыз тилинден алынган. Например, эме деген сөз бар го бизде. Баш кесилер бөрк ичинде калыр, эл кесилер жең ичинде калыр деп айтылат го. Түркчө баш кесилер бөрк ичинде калыр, кол кесилер ел ичинде калыр деп. Бурасы туура эмес болуп калыптыр да. Баш кесилип шапкасынын ичинде калып атса, анан кантип колу шамалдын ичинде калып калсын деп до сих пор думаю. Но все-таки переводчиктер дагы ката жасайт да бардык жердечи. Ну, иногда же дословно нельзя же. Но ель означает ель.
турецкий язык, да, можно было дословно перевести. Если невозможно было дословно перевести, можно было оставить ее так же, как и было. Это мое мнение, потому что түрк тілінде бізден қалған сөздердің барын қолданышады. Біз қолданбаймыз оларды. Почему турецкий язык больше богаче, чем другие туркоязычные страны? Потому что бүт барын қолданышады. Қырғыз тілінен келген сөздерді ата сөздері деп қолданышады. Потом синоним, миноним деп бүт барын қолданышады. Продолжайте дальше. Ал бези Сакла тузу. Ал Ал бези бези, без это просто то, что протираем стол. Ушел или? Ал деген сакла тузу, тузду сақтап қой дейді. Но это не означает это, да? Это означает то, что и чүпөрөктү дагы алып қой, тузду дагы сақтап қой. День придет, когда тебе это все нужно будет деген айтып атат. Либо, например, бүгін чүпөрөктү в прошлом году, не в прошлом году тоже было дорого. Если бы мы 3 года назад все бы купили, я думаю, за 3 года ничего не изменилось. Даже телефоны старые маркалар қалып қалды, только iPhone, наверное, изменилось, да? А остальное все как есть осталось. Обратите внимание, технология gelişпей қалды 3-4 жылдан бері. Да. Эштеге gelişпей қалды. Даже чүпөрөктөр, наоборот, технология артқа қайтқандай болып, вот даже то, что мы покупаем сейчас, очень некачественное. Не знаю, мне так кажется. Да, некачественный. Ага. Ошон үчүн 3-4 жыл мурда алып, буларды сактап койсок, азыр чыгарып алып колдоно берет болчубуз. Могли бы даже, может, продать, заработать на этом. Подороже, да? Ага. Ошон үчүн ошентип айтып коюшуптур. Некоторые эмелерди сактап койгула деп. Например, есть вещи, которые вообще модасы кечпеген нерселер бар, можно покупать. Но в Турции в основном алышат ошондой. Например, бизде шырдактарды эле албайбыз биз. Но можно покупать, потому что это не пройдет мода шырдака, правильно? Потому что это культура. Культура, она не исчезнет. Но мы не покупаем, не давайтабыз. И ошо тие атканда алып коебуз дейт. Тие атканда, либо когда наш сын женится, аяка чуркайбыз, бияка чуркайбыз, шырдак алыш керек, тигин кылыш керек, журган тийиш керек, мынтиш керек деп все оставляем на последний момент. Да. И өлөрчө көп акча кетет ошол учурда. И өлөрчө кыйналабыз. А можно, оказывается, потихоньку делать, когда сыну уже 5 лет, можно шырдак покупать. Но тут так делают, знаете. 5 жашынан баштап уже они подготавливают цеп, там туда-сюда жасап башташат. 5 лет это уже очень рано, думаю. Но можно, когда уже 20-21 болгондо подготавливать, это башташта болот. Ну, они, наверное, готовят заранее. Ова, даже там примерно, например, да, примерно можно покупать. Даже примерно покупает вещи на 2 года вперед, да. Вот, когда вот ребенку будет 20 лет, вы можете, некоторые даже такие, да, это уже слишком много кеткендер бар, да, ошондойчу. Когда ребенку там 9-10 лет, они могут покупать на 20-летние эмелерды, трусики, там штанишки, ночнушки. Но с одной стороны правильно, потому что вот говорят, мой муж, например, 1,81 м, я 63 или 65, да, бабушка 60, около 65, дедушка с 85, у него самый высокий рост 85 или 89 будет, да? Ладно, деп тұрып ошого, примерно ошого возрастқа
там ростко примерный кылып сатып алып кое беришет. Заранее готовится, да? Да, на все. Потому что вещи, которые вот не деп коюшу эле тойго кийинип, потом после этого врачный нос, тигине мындай деген вещилер өтө кымбат болот. Да. Правильно? Это необычные трусики, потому что давайте дальше продолжим. Alışmış kudurmuştan beterdir. Alışmış. Алышмыш көнүп калган кутургандан дагы жаман дейт да. Кутуруп кеткен деле жаман. Например, с одной стороны правильно, если вы привыкли пить каждый вечер, например, как алкоголик. Алкоголиктерге можно сказать так, правильно? Кутуруп барып ичкен. Көпкөндөн дагы жаман болот. Бизде деле бар да, көпкөнүнө чыдабай кутуруп калыптыр дегендей. Да? Бирок кутурган менен кудурмуш менен көпкөн кутурмуш экөө тең бир мааниде. Алышмыш это привыкший. Привыкший что-то делать. Например, так давайте скажем, так, например, это будет плохой пример, но я хочу вам сделать такой пример. Какая-то республика, например, думаем, да, так скажем, привыкли все время жить в войне. Кутуруп согушка барып дагы согуш ачып, согуш менен кайра туруп калгандан каждый раз воевать эткендер дагы, можно сказать, они же еще алардан дагы коркушубуз керек да, правильно? Они привыкли так жить, представляете? У них не будет такого, ладно, давайте остановим деген эмес болбойт да. Правильно? Ладно, давайте здесь точку поставим, столько вот крови пролили, столько-то плохого сделали, давайте остановим, дешпейт да. Либо там башка бирлерине жамандык кылганга көнүп калган киши, ладно, бүгүн кичине мооруп калды, ушу ишти таштабейинчи дей албайт да, потому что он уже привык, он делает это, нормальный вещь болуп калганда, ошон үчүн кутуруп көбүп барып ошону жасаган кишиден еще же опаснее, правильно? Ошон үчүн алышмыш кудурмуштан бетерди деп айтышыптыр да. Дальше продолжим. Алим это как переводится? Алим olmak. Алим. Бизде илим билим адамы деп айтабыз го, ошого алим olmak. Yani это алим научный кандидаттарга алим мурунку сөздөрдө айтылып келген. Бизде дагы бар, может, вы можете иногда только встретить такие слова, например, не деп койчу эле Жусуп Баласагуни дегенин китебинде, потом Омар Хайям дегендердин китептеринде бул сөздөр кечет, бар бул сөздөр. Просто когда мы түркчөнү жакшы үйрөнгөндөн кийин вы начнете вашу памятиңизде вот эметип баштайсыз, я это вот здесь читала, вот. Ну, и, конечно, еще с возрастом забываем, еще из-за того, что все время не читаем, забываем. И из-за того, что все время читаем, тоже можем забывать, потому что все на разных книгах читают, разных языках. Да? Например, кто-то, сегодня очень много русской литературы читает, кто-то итальянскую, кто-то английскую, кто-то турецкую дегендей. Ошоғын окуп атканда кичине памятиңиз эметип жатышы мүмкүн.
потому что наша голова такая, он всегда ориентируется на то, что мы сейчас делаем. Алим ошондой. Адам болмок кыйындыр, зордур это кыйын да. Ооба. Андан кийин бири да бар, Мадина, карап коесузбу? Ошол по очереди можете читать. Зейнеп. Зейнеп. Зейнеп можете прочитать дальше. Анасына бак кызыны ал. Kenarına bak bezini al. Апасының сөзін ұққан қызды ал. Kenarına bak bezini al. Kenarına дегенді түсінбей айтам. Анасына бак кызын ал. Апасын, бізде деле бар ғой, енесіне қарап кызын ал деген сөз. Ошол сөз. Точно. Kenarına bak bezini al. Посмотри на у эмелерге, үйүнүн Eşiğin görüp эшигини көрүп төрүнө өт деп. Перевод ошондой болуптур да. Эшигини көрүп элиңе можешь тряпку взять и помыть дегенде болуп калыптыр да бияктачы. Но у нас это, я думаю, это от нашего перевод болгон болуш керек деп ойлойм. Arayan bulur belasını da, Mevlasını da. Arayan bulur belasını da. Arayan, это кто ищет, тот найдет. Белясы. Вы знаете, да, что такое беля? Нет, не знаю. Беля найдет, огорченияндағы найдет дейді. Мевля это то, что ищет, мындай жемчугтадағы найдет деп айтқан сөз болып қалды. Ары кадар очень много қазына деген сөз болып қалады. Дальше. Ары кадар eri olanın da kadar yeri olur. Arı kadar yeri olanın daha kadar yeri olur. Поняли? Муж. Ары кадар, даже до такой степени маленький, если муж будет, не главное, что он маленький, да, чтобы он был работягой, как пчела деп. Ары деген пчела да. Daha kadar yeri olur дейді. Тоодой жерлері болады дейді. Означает то, что она будет очень богатой. У кого муж как пчела, кичинекей либо большой болгонуна карабаш керек деп атат да. Нужно смотреть на то, что как он работает. Дальше. Armut piş, alma düş дейді. Ağzıma. Ağzıma. Зы я забыла, sorry. Ağzıma. Armut деген. Almurut demiş ki. Almurut. Almurut piş, ozma düş деген емес пе? Ова. Arpacıya borç eden ahırını tez satar. Арпачы. Это тот, кто, можно сказать, мукаларды, потом... Тегирменчи да? Тегирменчи. Тегирменчиге карыз болгондо дейт, борч эден. Болгон киши. Акырында тез сатат дейді. Ахыр. Ахырını тез. Сарай. Ну, это не сарай, вот Тимура, да? Да, эме сарай болот го. Короодо косто ошол. Короодогу. Короосуну бачым сатат дейт, да? Вообще нельзя, оказывается,
Бияқта не деген сөз білесіңіз бе? Это означает то, что вы не должны брать у кого-нибудь не деп қойшы займы, особенно у тех, с кем вы обязаны работать. Арпacıdan borç kim alır? Ahırını. Ahırı olan kişi kimdir? Ahırı olan kişi, қорасы болған kişi kim? Қорасы болған kişi бұл малы болған kişi. Арпасы болған kişi kim? Ошо тегермени болгон, там мындай не деп койчу эле, не деп койчу эле, иште который колхоз менен заниматься эткен киши. Ошол кишиден борч алсаң, ошондо акырында, яни корооңду бачың сатып жибересиң дейт. Анткени сен иш туткан кишилерден борч алба дейт. Карыз алба дейт. Особенно у тех, с кем ты работаешь. Например, вы если работаете, так скажем, вы, например, предприниматель, да, какой-нибудь, и вам продают молоко. Если вы будете брать в долг у тех, кто у вас покупает молоко, то вам быстро придется продать свой магазин, потому что они будут каждый день у вас спрашивать. И самое главное, борч қарыз алып жатқанда оңой болады, қайра беріп жатқанда обязательно будет трудно. Поэтому лучше не брать точно. Аш болмайынша мешк болмас. Мешк – это занятой. Занятой. Сүйүү болбойт. Если не влюбишься, влюбляться. Если не влюбишься, то занятой болбойсың дейт да. Даже, значит, можно сказать так, правильно. Сүйіп қалған кеше, қыз болса боянып, сіз жақшылап көрінейін деп, тияққа барам деп қалады. И парень так же. Правильно? Сен ona mı yazıyorsun? Burası şey değil ya. Ben eklemişim, neyse olsun. Sen ona mı yazıyorsun? Gönlü düşmüş bir kere. Sen ona mı yazıyorsun demek sadece yazmak değil. Mesela sen ona mektup mu yazıyorsun? Sen ağa что-то пишешь, да? Например, мектуб это sorry, письмо. Еще раз sorry. Они проходят. Sizi de hasta edeceğim. Teknoloji çok gelişiyor yakında. Virüslerimiz teknoloji arkalı, teknoloji sayesinde geçirmeye başlayacağız. Ama sen ona mı yazıyorsun diye farklı bir anlamda söylüyorsa bu anlam nedir biliyor musunuz? Sen al kızga жабышып атасыңбы деген мааниде да болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ар сөздүн сүйлөгөн кишинин кандай мааниде сүйлөгөнүнө карашыбыз керек. Gönlü düşmüş bir kere, это один раз полюбил, все-таки он не разлюбит деген сөз болуп калат да. Gönlüm ona düştü деп айтканда дагы это означает то, что я полюбил эту девушку либо парня деп айткан болот. Давайте дальше. Хотите что-нибудь читать или можем просто поговорить? 10 минут осталось у нас. Давайте поговорим. Хочу посмотреть, как у вас.
Послушать. Сіздің речьтеріңізді қандай үйренгеніңізді, сөйлегендеріңізді ұғып, хочу послушать, насколько вы научились, да? Так, сегодня можем давайте начать разговор про кухню, да? Давайте расскажите мне, как вы и что вы сегодня приготовили. Hadi, kim başlamak istiyor bugün? Mutfakta neler yaptığımızı bir anlatalım. Neler hazırladığımızı veya sipariş verip yediğimizden bahsedelim. Bugün mutfakta biz kurma yaptık. Hı. Kurma. Evet. Hı. Nasıl yapılıyor, bana bir anlatabilir misiniz? Reseptini belgile. Рецепт. Hı. Картошка. Yok. Картошка. Kartoşka. Чистить, soyuyorum. Картошка. Potato. Kartoşka, patates. Patates. Et. Hı. Еще разные специи для курдака. Spezi. Bu baharatlar. Baharatlar. Hı. Вот вода немножко. Su. Май. Azıcık. Yağ. Еще туз. Tuz. Туз тоже делают. Вот. Давайте научу вам рассказывать как рецепт. Kıvırdak için kazan alıyoruz, değil mi? Kazan. Bizim kazanlarımız hangi kazan oluyor? Hangi kazanı kullanıyorsunuz? Alüminyum mu yoksa korgoşun mu kullanıyorsunuz bu? Алюминий болса керек. В основном korgoşun kullanılmışat. Ладно. Алюминиум kazan da böyle айтсаңыз болады. Korgoşun kazanға ne yapıp geçire? Teflon değil, yok. Подождите, сейчас вспомню. Ладно, не вспомнила. Обязательно bunu emetip kelgen bolçumunda чтобы et kazanı da diyebilirsiniz. Çünkü çoğu zaman etleri kesinlikle hani farklı bir kazanda pişirmemiz gerekiyor. Ondan sonra patatesi soyuyoruz. Kaç tane patates koyuyorsunuz bu arada? Где-то 20. Oo, 20. Но Ne они kadar были çok yapıyorsun. маленькими. Aha, Они küçük были oldu. маленькими. Aha. Küçük Ay, oldu. küçük. Tamam. Yoksa diyecektim ne kadar çok yemek yapıyorsunuz. Patatesleri soyuyorum. Sonra küp küp dilimliyoruz. Çoğunluğu kurdak için küp küp dilimliyoruz, değil mi? Ama çok küçük olursa 2'ye 3, 4'e bölebiliriz. Ondan sonra eti alıyoruz. Koyun eti veya dana eti kullanıyor musunuz? Hangisini kullanıyorsunuz? Bugün uy eti oldu. İnek eti. Tamam. İnek eti. Hı. Dana eti diye kullanılıyor normalde Türkiye'de. Dana etini küp küp doğruyorum. Sonra yağı kazana koyuyorum. Tencereye ya da tencere diye daha çok kullanılıyor. Kazan diye kullanılmıyor Türkiye'de kelime olarak. Fakat kazan kazandır yani. Ondan sonra tencereyi koyuyoruz. Karıştırıyoruz, değil mi?
Kuyruk yağını kullanıyor musunuz peki? Kurdak için. Yani çoğu zaman kullanılıyor da siz pek kullanıyor musunuz? Yoksa siz çok yağlı sevmeyenlerden misiniz? Kuyruk yok. Kullanmayız. Koldan Hı hı. Yaxşı. Bunları birlikte koyuyorum, kavuruyorum. Sonra baharatları ekleyip, baharat tuzunu ekleyip, yani baharatın tuzunu tadınıza, damak tadınıza göre ya da для по-вашему вкусу деген болады да, damak tadınıza göre деген söz. Hı hı. Damak tadınıza göre ekleyin, sonra suyu koyun ve pişmesini bekleyin diyebilirsiniz. Bu arada kurdak çok az yani kısık ateşte pişiriliyor değil mi? Demlenip pişedi özününde. Öte köp su koymayız. Yok. Etini bayanda көп кайнаш үчүн ошого ылайыктап эле коюлат. Aha. Эти жумшак болуш үчүн. Эме болбойт мындай средний огоньда пышырабыз. Средний. Средний огонь, orta ateşte pişiriyoruz da paytasız. Orta Kurdak ateşte pişirmeyeyim ben. Ben özüm pişirmeyeyim kurdak. Mantı çok yapıyorum, Kırgız mantısını. Samsı da yapıyorum. Fakat kurdağı çok pişirmem. Çünkü pek böyle sevdiğim yiyecek yiyemem. Patatesle etin bir arada olması benim için pek yani en sevmediğim yiyeceklerden diyebilirim. Yani pek alakalı bir durummuş gibi gelmiyor bana bu durum. Kurdağı çok iyi yapanlar var, böbrekle. Yerim ama yapılınca. Asla yemiyorum demiyorum. Fakat pek yapmıyorum. Yani et yiyecek deyince sade et yaparım. Yanına garnitür yaparım. Ondan sonra daha çok köfteli falan şeyler yapmayı severim. Onların yanına ben daha çok yemeği sade yapıp yanına garnitür yapmayı daha çok seviyorum. Salatayı da önden bir 15 dakika önce yiyip sindirip sonra ana yemeğe geçmeyi seviyorum. Yani hepsini aynı anda bir salatadan yiyip bir şeyden yiyip bir şeyden yiyenleri ben anlamıyorum nasıl yiyorlar. Çünkü ben öyle sevmiyorum. Herkese de tavsiye etmiyorum. Sonra çolpanay diyorum. Bugün hatırlıyorum herhalde. Macina. Siz neler yaptınız? Ne yemek yaptınız? İtalya'da nasıl yemekler yenir acaba? İtalya'da çok makarna yiyorlar. Severler değil mi? Evet. Ben Türklere Zaten diyorum, benziyorsunuz diyorum. Hayır diyorlar. Hayır, elhamdülillah biz Müslümanız diyorlar. Ama gerçekten mutfakları, yedikleri lezzetler çok benzer yani. evet. Sürekli hamur. Evet, hamur. Ben öğlen yemeğinde zaten ben ve çocuğum 2 tane kişiye patates makarnası yaptım. Hı hı. E, Patates zaten biraz bir tane büyük patates, Hı hı. yarım sarımsak, Hı zeytinyağı, e, biraz su, hı. tomatный соус, как будет? Salça veya domates sosu. Domates, iki Sosu. tane e, 2 tane kaşık domates sosu. Hı hı. Hep hepsini kak, Karıştırıyoruz. hepsini Mixta. karıştırıyoruz. Hı hı. Da mix. Hı hı. Biraz su koyuyorum. Hı hı. Sonra
patates piştiği zaman 10-20 dakika sonra tam içerine makarna salıyorum. Hep Hmm, beraber pişiriyorum. Biraz güzelmiş. biraz peynir. Üstüne servis yaparken de peynir serpiştiriyorsunuz. Peynir makarna pişti sonra 10 dakika önce içerine koyuyorum. Peynir koyuyorsunuz. Çok ilginç ya. Ben bir Zaten İtalyanlar çok peynirler var burada. evet anlıyorum. Türkiye'de çok peynir Zaten, çeşitleri var. zaten Türkiye'de de var peynir çok Hı hı. tatlı peynir çok e, acı peynirler de var burada. Tatlı ve acı İçlerinde. peynir de var. Çok ilginç. Evet. Ya, kesinlikle denemek istiyorum yani. Zaten biberli de peynirler var burada. Hmm, çok ilginç. Bazıları diyorlar ki işte peynir veya süt gibi şeyler insan vücudu için çok faydalı değil ve sürekli ım, sivilce gibi şeyler çıkartırlardı. Bence yalan. Çünkü İtalyanlar da gayet güzel yani. Hiç gördüğünde bir tane sivilceli görmedim. Kızları da güzel, çocukları da yakışıklı değil mi? Evet, evet. Türkler gibi zaten onlar birbirine benziyorlar. Esmerler hepsi. Gözleri kocaman kocaman değil mi? Evet. Türkiye'de çok öyle de diyemem ya. Bazı yöreler ve bazı yerdeki yaşayan insanlar birbirine benzemeyebiliyor mesela. Çok sıcak bölgede anne mesela Adana gibi sıcak bölgede yaşayanlar biraz daha esmer. İzmir de sıcak bölge nedense orada yaşayanlar birazcık sarışın gibi. Aa, Ondan sonra Karadeniz soğuk yer orada daha da sarılar. öyle mi? Evet, Ankara'da hani ne çok esmerdir ne çok şey hani orta böyle. Bizim mutfağımızda çok benzer taraf Doğu bölgesi. Bizim gibi sürekli koynadı yerler, yemekleri çok yağlıdır. Fakat güzel, beğeniyorum. Yani e, benim için çok yani mutfaklara çok çabuk alışırım ben. Önemli olan çok korkunç şeyleri yemedikleri sürece de. Yani gerçekten bazen şey yapıyorlar yani bazı mutfaklarda çok ilginç yemekler olabiliyor. Her zaman onun için tatman önce korkarak tadarsın. Fakat Ben ben zaten mutfaklara alışırım. Türk yemeklerini çok beğeniyorum. Hı hı. Yapmak Ben de istiyorum ama yapamıyorum. aa, çok kolay aslında. Yani dakikasını tutturmak önemli, yeterli. Ben ilk Türk yemeklerini yemeye başladığımda en sevmediğim şey e, tereyağının tadı olmuştu. Her tatlıda tereyağının tadını almak çok hiç hoşuma gitmemişti. Şu an alıştım. Nasıl oldu bilmiyorum ama tereyağının tadını alamıyorum. Teреяğı не болгон білесіз? Сары май. Только у Aa, них это очень бізде мынтип қайнатып тұрып сары қылып қойышады ғой. А у hı них hı. нет, просто мындай сливочное маслоға ұқсас тұрып. Когда-нибудь вы делали Hmm. сливочное масло? Da, da. Делали, да, умеете? Küçük, Ошо дагы сары evet майга ұқсас да. küçükken yapardık. Мгм. Вот bizimkine benziyor tereyağı yapımları. Yani ben öyle düşünüyorum çünkü e, biz de küçükken de yapardık.
Annem bir kere yapmıştı. Bir kere yapmıştı ve aklımda kalmıştı. Zaten biz Çok küçükken böyle. çok yapardık o yağları. Ondan sonra bu kurutulmuş peynire benziyor yani yapım aşaması öyle. Bizde de gidiyorlar onu çerez yok bilmiyorum nasıl yapıyoruz. Aslında anlatmayı bilmeliyiz kendi yemeklerimizi de. Anlatmayı bilmiyoruz. Beş parmağı çorba diye tanıttılar biliyor musunuz? Türkiye'de bir tane yemek programı vardı. Orada beş parmak çorbası diyerek tanıtıldı. Evet, ben zaten gördüm. İzlediniz değil mi? Evet, televizyondan izledim. Çok gülmüştüm. Beş parmak çorba değil ki. Evet, beş parmak ana yemek. Ama bunu suçu bunu sunan insan mıdır sizce? Hayır, bunu anlatan insandır. Evet. Hani Zaten iyi anlatım. tercüme eden insanlardır. Hani Hmm. bunu eleştiri olarak algılayabilirler fakat gerçekten öyle yani. E, Çoğu zaman bizim halkımızda böyle bir şey vardır. Birisi bir şey öğrenmeye başlıyorsa asla eleştiriyi kabul edemiyor. Yanlış yaptığını söylediğin anda gene kabul etmiyor. Bunu asla kabul etmiyor yanlış yaptığını. Hmm. Ama sen onu yanlış yaptığı halde doğrusun de çok sevinir bunu. Hani senden iyi insan onun için olmaz. Fakat bu yanlıştır yani. Ana yemeği ana yemek diye tercüme edemediysen hani bilmiyorum bence o tercüme eden insan bence tercümenliği işini bırakmalı. Yani bırakmalı yani. Yapmamalı bir daha. Herkes için yani. Saçmalık yani. Tatlıyı tatlı diye tanıtamıyorsan, peyniri peynir diye tanıtamıyorsan hani çoğunluk gerçekten tercümede sıkıntı yaşıyorlar bizimkiler. Türkçe ile Kırgızca o kadar benziyor ki aynı dili sadece anlatmak bile beceremiyorlar. Doğru anlatmak çok önemlidir. Kültür tanıtımında. Herkes hasta olmuş. Ben mi size bulaştırdım? Telefon arkalı. Hayır, ben zaten biraz alerjim vardı. Alerjiniz vardı. Evet, Geçmiş alerji. olsun. Türkçe'de birisi hasta olduğunda geçmiş olsun demelisiniz. Geçmiş olsun, что Bazen быстро прошло деген. азыр элдин баары от жакканда ошо түтүндөн аллергия болуп баштайм да. Çok geçmiş olsun. Hmm, Onun evet. için dışarı çok çıkmak istemiyorum. Dışarı çıktığım Hmm, zaman boğazım hep kapanıyor. O yüzden hmm. evde oturuyorum şu anda. Çok Как geçmiş будет olsun. maske? Dışarı Maske. çıktığım zaman maske Maske. kullanmam lazım. Hı hı. Astım gibi mi? Evet. Astma. Anladım. Çok geçmiş olsun. Вот когда Teşekkür кто-то болеет на турецком языке, если скажет кто-то, вот я заболела да патса, ошонда geçmiş olsun da патшыңыз керек. ederim. Это означает, что быстро прошло, чтобы тебе быстрее полегче стало деген сөзді означать етеді да? Как в английском getting better деп қосады ғой. Ошондой сөз. Қырғызча бұл сөз қандай эле бизде? Жакшы болуп кетти эле болса. Денсаулықта болды. Жакшы Көп болуп жаша. кетти. Жақсы болып кет. Сақайып кет Больше. деп. Сахаип кетти. Прям точно вот это слово. Можем использовать, наверное, я думаю так. Сақайып кет. Мгм.
Башкаларга да үйрөтүп атканда ушундай жакшы сөздөрдү. Ну, я не знаю, я выбираю. Когда учу, например, мужка домой разговаривает на кыргызском, он разговаривает не так, как мы. Я учу, потому что только тем словам, которые мне нравятся. Например, он не знает там кыргызча, я говорю, обязательно должен здороваться, саламатсызбы деп здороваться. Никакой там другой сөздөрдү үйрөтпөйм. Да, у нас есть арбаңыз. Но это вообще модно стало в последнее время, да? Вы тоже эметтиңерби ушул сөздү? Арбаңыз, это у нас модно стало в последнее время. Там в других странах переводят так, кыргызский, даже у меня там один раз сумку купила, а в этой сумке там 97 өлкөнүн тилинде саламдашуу деген бар да. Ошондо кыргызча арыбаңыз деп жазылган. Я тоже в шоке была. Но бу туура эле. Я думаю, это правильно. Ага, бул сөздү көп колдонбойбуз, бирок каяктан алып кантип муну сумкага ошону эметип койгон, мен вообще я была в шоке. Там может быть, это то, что там казахский тил менен өтө окшош болуп калбасын деп дагы ушул сөздү жазып коюшкан болушу мүмкүн. Да, может быть. Но самое главное то, что там написано правильно и көп тилдерде туура жазылган да. Ошон үчүн мындай марка деле эмес, шундук. Там некоторые шундук маркаларда в основном пишут неправильно, я это замечаю. Эмелерде. Бул андай деле марка эмес, просто посмотрела, тилдерде саламдашуу бар болгондуктан сатын алып койгон болчумун да. Ошондо особенно меня вот ондай ошого то, что диkkatimi çekti это. Диkkatimi çekti, понимаете, да, что означает? Evet, anladım. Dikkatimi çeken tek şey direkt ben Kırgızca kelime olmuştu. Belki de onun için almışımdır. Farklı bir şeyler anlatmak ister misiniz? Yoksa dersimizi sonlandırabilir miyiz? Ne dersiniz? Nasıl geçti sizin için? Fakat Madina gerçekten sizin hani çok aksanınız da yok. Gayet iyi öğrendiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Zaten Çolpanay yeni gelmiş. evet. Şey çıkmış. Çolpanay Hanım nasılsınız? Nasıl geçti bugün işiniz? Müsait değil misiniz? Mikrofonu kapalı. Müsait değil galiba. Zeynep zaten yok çıkmış. Çolpanay'ı da Herhalde Çolpanay. Evet. Müsait değildi herhalde. Çalışıyor ya. Tamam, o zaman bugün kapatabiliriz. Kendinize iyi bakın. Çok geçmiş olsun. İnşallah iyi olursunuz. İyi bakınız. Ben Görüşürüz. teşekkür ederim. Görüşürüz.